Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovoljubve. Dobro vi nama došli. Novo izdanje emisije Reč pastira je tu pred vama. Za miks pultom danas je Vladimir Ilić. Ispred mikrofona voditelj Jelena Jež. I posebno zadovoljstvo i ovako prvi put u emisiji Reč pastira, zaista, evo sada malo se podsjećamo, jedna monahinja. Mati Katerina sa nama iz manastira Oreškovica kod Petrovca na Mlavi, tako je. Pomaže Bog, dobro vi nama došli. Bog pomogao, pozdrav za sve vas u studiju, pozdrav za sve naše verne slušaoce koji nas danas slušaju. Dolazim iz manastira Oreškovice koji se nalazi u Petrovcu u selu Ždrelu, kod Petrovca na Mlavi u Braničevskoj eparhiji. Inače, naš manastir je u izgradnji i poznat je po organizovanju putovanja u Svetoj zemlji. Tako da pozdravljamo sve naše verne slušaoce i hodočasnike koji su putovali sa nama u Svetu zemlju, kao i sve one koji nas danas slušaju. Veliki pozdrav za sve. I evo kako to Bog ugodi, bez nekog dogovora, nego zaista je se tako lepo namestilo. Danas, 2. aprila po novom kalendaru, odnosno 20. marta po starom, naša Sveta crkva molitveno se seća prepodobnih otaca ubijenih u manastiru Svetog Save Osvećenog. A postoji baš upravo lepa veza i sa manastirom Svetog Save Osvećenog, o tome ćemo još govoriti danas u emisiji i uopšte o Svetoj zemlji. Vaša pitanja, dragi slušalci, šaljite nam na 066-888-3141, broj našeg mobilnog telefona, u vezi Svete zemlje, onoga što vas zanima, kako možete stupiti u kontakt. Mi ćemo naravno sve to reći danas. Mati, evo, zamolit ću vas da nas upoznate sa manastirom u kome ste vi. Manastir Oreškovica je stara velika svetinja. Danas se obnavlja velikim trudom i zalaganjem svih nas. Inače, to je zadužbina Svetog cara Lazara i već dugo vremena je bio u ruševinama. Od 90. godina počeo je da se obnavlja. Posvećen je Presvetoj Živonačelnoj Trojici. Takođe, znači, manastir sadrži kapelu posvećenu Svetoj Katarini Sinajskoj. To je zimska kapela koja je podzemna, znači, kapela, i pored te kapele sadrži i kapelu Sabora Svetih Apostola. Tako da manastir slavi 3 slave. Poznat je naročito po slavi o Presvetoj Trojici, odnosno duhovima, kada se okupljaju u manastiru svi oni koji su putovali u Svetu zemlju. I to je interesantna stvar, znači mnogo svetinja je u principu, znači, uzidano u manastir i u zidine manastira i u svakom smislu. Manastir će ceo svoj život, dok smo mi u njemu i dok smo mi živi, voditi računa o Svetoj zemlji, predstavljaće Svetu zemlju, tu će se okupljati, znači, vernici, kao i svi oni koji nisu putovali u Svetu zemlju, a žele nešto više da saznaju, moći će, znači, tu da se informišu o svemu. Dugo vremena smo bili u izgradnji i prošle godine smo počeli da gradimo novi konak. Naravno, u tom novom konaku sada smo završili jednu pristojnu gostoprimnicu gde ćemo moći da primimo sve naše vernike i hodočasnike, pa tim povodom pozivam, znači, sve ljude i vernike i koji žele da dođu i bez obzira da li su putovali u Svetu zemlju ili nisu, da 13. jula za Sabor Svetih Apostola, koji ove godine pada u nedelju, posete ovu veliku svetinju i prisustvuju osvećenju gostoprimnice. Nadamo se uz Božju pomoć da ćemo da ukrasimo tu gostoprimnicu sa svim interesantnim fotografijama, ikonama i svim onim što može da predstavi Svetu zemlju na jedan originalan način,
gde mogu svi, znači koji žele nešto više da saznaju o Svetoj zemlji na vrlo jedan interesantan i pristupačan način, da im se mnogo što na primjer objasni. I tim imamo u planu da se bavimo, kažem, znači dok smo god živi i dok smo na zemlji ovde. Zatim manastir slavi Svetu Ekaterinu Sinajsku. To je naša, znači, zimska slava. Takođe, manastir Svete Ekaterine Sinajske, svetiteljka Sveta Ekaterina nije mnogo poznata na ovim našim prostorima i crkva posvećena Svetoj Ekaterini Sinajskoj je jedina inače, znači, na ovim prostorima. Tako da mnogo mi je drago i mnogo sam srećna, znači, što su ljudi u velikom broju dolazili na baš ovu slavu i mnogo mi je drago što ćemo konačno sada imati mogućnosti da smestimo sve naše vernike kako i zaslužuju. Da to bude baš onako kako treba, ali dobro, pazite, u stvari od doba Svetog cara Lazara manastir nije obnavljan, je li tako? Maltene do današnjih dana. Tako je, znači bio je manastir za vreme cara Lazara je rušen, pa je potom 1682. 3. godine za vreme ruskog cara Ivana Groznog on je maksimalno tada pomagao obnovu svetinje, međutim tu su bili i monasi koji su tada ubijeni, Arsenije, Pajsije i Daskal, iguman Pajsije, Arsenije i Daskal, međutim Arsenije kao isposnik je pobjegao je u Rusiju i ostavio je potresno svedočanstvo o stradanju uopšte, znači, srpskog naroda tada i njih u manastiru, i tako da je to jednostavno, znači, od tada praktično pod jednom velikim velom tajne. 90. godina je počelo na neki način da se to obnavlja i da se jednostavno otrgne od zaborava i nadam se da će jednostavno svetinja da zaživi, jer ipak car Lazar i mi kao njegovi potomci to zaslužujemo. Moram da kažem ili da povučem jednu paralelu koja je možda malo ovako bolna, ali je istinita. Prilikom posete Svetoj zemlji možemo da primetimo i prilikom posete Sionske gore koliko veliki broj vernika i ljudi sa cele planete posećuje Sionsku goru i koliko su svi čuli za cara Davida i vole da se slikaju pored njegove i ispred njegove statue ili biste. Koliko je jaka, koliko je to u principu jako u jevrejskom narodu okupljanje u stvari, znači oko cara Davida, da moram da kažem, znači kad bi car Lazar, znači bio kojim slučajem jevrejski car, da bi cijela planeta dolazila u ravanicu da mu se pokloni. Meni je u principu, hoću da kažem, znači žao što mi koji smo svi putovali u Svetu zemlju na tom primeru možemo da vidimo koliko mi imamo svojih svetinja kojih ne trebamo da se stidimo, koliko imamo netruležnih, znači moštiju koje treba da posećujemo i koliko imamo oko čega, znači da se okupljamo i da te veze mnogo moraju da budu i jače i čvršće i da ja želim da se potrudim celog svog života, znači da manastir Reškovica liči na tako nešto. Emisija Reč pastira, poštovani slušaoci, mati Ekaterina iz manastira Oreškovica kod Petrovca na Mlavi u selu Ždrelu, i evo sad baš pričamo ovako dok ide ovo prelepo pojanje monahinja. Inače, lako se stiže u stvari do vašeg manastira. To selo Ždrelo je inače poznato po banji, to je meni zazvučalo onako odmah poznato, međutim u blizini su i druge svetinje, tako?
Tako je. Obično vernici kada dolaze kod nas posete i manastir Presvete Trojice u selu Ždrelu, koji se inače vidi, znači, sa puta koji ide, znači, prema Žagubici. To je inače, znači, Beograd-Bor, put prema Žagubici. Taj manastir Presvete Trojice je muški manastir. Zatim tu se nalazi i naš manastir Oreškovica, koji je, znači, ženski. Manastir Gornjak i manastir Vitovnica. To su 4 svetinje velike koje su relativno u blizini i vernici obično kada dolaze žele da se poklone i da se pomole na grobu starca Tadeja u Vitovnici, pa potom i moštima Svetog Grigorija Sineita u Gornjaku, posete, znači, i naše 2 manastira i to je otprilike ta lokacija. Evo, upravo pitanje i hvala slušalcu koji mi je pročitao misli, kakav je sada put do manastira? Kaže, kad sam ja bio zadnji put, prelazili smo preko reke na 2 mesta. Jeste, manastir se nalazi u planini, to je podnožje Homorskih planina, još uvijek je izgradnja, tako da nadamo se, Bože zdravlja, jednog dana kada završimo i izađemo iz radova, ima tu još dosta da se radi. Daj Bože da ja za života vidim da je to sve završeno, ali ako ne vidim, neko će drugi doživjeti, Bože moj. Može da se dođe do manastira, mora se malo potruditi, uložiti trud. Nema zabušavanja, znači, zbog toga što nije asfaltiran put. To ne mogu nikome da tu kažem da treba da snishodim. Koliko je vekovima manastir Ostrog bio bez puta, pa su vernici dolazili, bez problema, molim lepo, bez problema, na mnogo dužoj lokaciji i relaciji pešačili, jer to je suština i hodočašća. Ovo nije nešto mnogo dugo za pešačenje, svega par metara, tako da nije to strašno toliko. Evo, isti slušalac koji je očigledno bio kod vas, kaže, pitajte mati za 3 crkve. 2 ispod i 1 iznad zemlje. Da, to smo malo pre nešto spomenuli. To je tako, znači, te 2 crkve koje smo rekli za Svetu Ekaterinu i Sabor Svetih Apostola nisu odvojene od crkve posvećene Presvetoj Trojici, praktično su, znači, ispod nje, tako da je moguće, znači, što naši vernici uglavnom i znaju, moguće, znači, iz crkve Svete Ekaterine ući u crkvu Presvete Trojice, jer crkva Svete Ekaterine je zamišljena kao zimska kapela za manji broj vernika i za nas praktično koji smo tu stalno, za naše, znači, službe, a za velike slave, za velika okupljanja predviđena je da bude, znači, crkva Presvete Trojice, jer ipak je to znači, mnogo bolja varijanta. Da. Kako proizvodite struju? To je ovako jedan interesantan detalj, s obzirom da je manastir u izgradnji, to sve vreme napominjemo, a posle ćemo reći našim slušalcima kako mi svi možemo da pomognemo izgradnju manastira, ali imate jednu vetrenjaču. Što se tiče struje, to svima je interesantno. Manastir se snadbeva preko vetrenjače. Vetrenjača zadovoljava potrebe manastira koliko može, znači da ih zadovolji u ovoj situaciji. To je sasvim pristojno, to je ipak podneblje gde ima jako mnogo vetra, koševe stalno, znači, duvaju, i tako da je to interesantno rešenje koje bi možda moglo i malo više, znači, da se realizuje u smislu da se poboljša, možda se još nekom vetrenjačom ili tako, ali to o tom potom. Zdravlje Bože. Zdravlje Bože, da. Oprostite. Mati, da vas pitam, na koji način konkretno i u stvari blagodareći velikom trudu i milosti Božjoj i pored brojnih iskušenja izašla je jedna knjiga koju ste vi napisali i preko koje možemo mi svi da pomognemo u stvari tom manastiru. Pa hajde da vas zamolim
da nas upoznate sa knjigom koja se zove Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo. Jeste, tako izašla je, Bogu hvala, knjiga. Konačno, mnogo smo je čekali. Vernici koji dolaze kod nas i koji su putovali, oni su upoznati sa tom pričom. Sada, evo, da predstavimo i zvaničnu knjigu za sve naše, znači, vernike, ljude koji nas slušaju i koji su bili možda u Svetoj zemlji sa nekim drugim ili nisu bili u Svetoj zemlji, da je knjiga jednostavno namenjena i ljudima koji su putovali, kao i ljudima koji možda žele da putuju ili neće imati nikada mogućnosti, znači, da odu, da na jedan ilustrovan način sa mnogo fotografija i predstavljenih svih svetih mesta, istorijata o svetim mestima mogu, znači, dublje da se upoznaju, gde treba da idu, šta mogu da vide. Pored tog dela knjige postoji jedan deo knjige gde su učestvovali vernici sa svojim utiscima. Takođe, znači, tu je interesantno ispomenuti jedan intervju koji je naš brat Zdravko, koji je putovao u Svetu zemlju, obavio sa pokojnim arhimandritom ocem Grigorijem. Kao što je i danas sestra rekla da je pomen otaca koji su pobijeni i stradali u manastiru Svetog Save Osvećenog, moram da kažem da smo uvek jako lepo prihvaćeni u manastiru Svetog Save Osvećenog, sa velikom ljubavlju, sa velikom pažnjom, naročito dok je i otac arhimandrit pokojni Grigorije bio tu. On je inače čovek koji je rođen iz Srbije, mnogi to ne znaju. Godinama je bio verni molitvenik i zaista nas je na jedan dostojanstven način predstavljao kao srpski narod, kao našu zemlju u molitvenom smislu reči na teritoriji Svete zemlje. Možda slušaoci ne znaju, sestre, žene, monahinje ne mogu da uđu u manastir Svetog Save Osvećenog, može samo, znači, bratija i poklonici koji putuju u Svetu zemlju zajedno sa ocem. Tom prilikom je i obavljen jedan intervju sa ocem Grigorijem, koji takođe može da se pročita u ovoj knjizi. To je jedna beseda, vrlo poučna, vrlo interesantna, upućena pogotovo nama, našem narodu, kako mi da se spasavamo, kako da živimo. I jednostavno cela knjiga, pored te strane, znači za one ljude koji nisu putovali, koji mogu više i dublje da se upoznaju i u duhovnom smislu reči, kao i u tom smislu reči šta mogu da posete. Za one koji su putovali, to je jedna vrsta pomenika, gde sam na jedan način žela da pomenem sve ljude, znači, koji su putovali u Svetu zemlju, sve ljude koje sam tamo upoznala, i zato što su mi sve su mi te ljudske duše važne i ne želim jednostavno da ih zaboravim. Zato je važno da se sećamo svih naših predaka, svih ljudi koje poznajemo, neću da kažem volimo, svih ljudi koje poznajemo. I ovo je jedan lep način da, pa kroz edukaciju, vrlo jednostavno, i onih opštih mesta, a i onih nekih drugih momenata koje ne možete naći u enciklopedijama, u knjigama, čuti negde drugde, nego eto iz onoga što je proživljeno od hodočasnika, mnogo toga ima lepog zabeleženo. Naslov knjige je božanstven, Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo. Zašto baš tako? Pa, sva ta putovanja vezana za Svetu zemlju su me inspirisala u jednoj velikoj dubini i pokrenula da jednostavno knjigu tako nazovem. Jerusalim volimo, to je ono nešto što smo mi doživeli, što smo proživeli, okusili, nešto smo, znači, napisali, nešto je u nama ostalo, nešto što prenosimo drugim ljudima, i to je ono što smo mi Svetu zemlju doživeli svi na različite načine, ali smo koliko je moguće
pokušali u tim različitim načinima da se sklopimo u jedan mozaik. I to je to što ostaje u nama i što je vizuelno i u srcu i u duši, što može da se prenese i drugima. Međutim, znači tu ima i velikih iskušenja, jer đavoreponja ne spava, što kaže sestra Jelena, voditeljka Rogonja, ako moramo baš tako sad da ga nazovemo. Ne ore, ne kopa, ne spava i vrlo na lukave načine podmeće velikom broju vernika koji su putovali u svetu zemlju, potpliće nogu da jednostavno ljudi padnu i da ne shvate, znači da su u padu, u velikoj gordosti, da samom posetom u svetoj zemlji daju sebi za pravo da su mali bogovi, da dele savete svima, da su nadmeni u stvari u odnosu na ljude koji nisu putovali. To je samo jedna prelešćenost i jedno stanje bolesno i nastavak u stvari naslova knjige jeste u stvari a za nebeski se molimo. Da bi mi bili svesni, znači da smo mi i dalje, znači nogama ovde na zemlji, ali da glava ne smije da nam bude u oblacima. Jer poseta svetoj zemlji je jedna duhovna stepenica i nije kraj. To je jednostavno duhovno uzrastanje koje ne smije da se pretvori u bolesno stanje psihe, znači od gordosti i prelašćenosti, nego to treba da bude jedno stanje gde mi moramo da spoznamo da u stvari moramo, znači, na inteligentne načine da se čuvamo i da pomognemo jedni drugima. Ako jedni kod drugih vidimo, znači da nešto nije u redu, znači da jedni drugima pomognemo, kako bismo upravo na taj način, znači, istrajali dok smo ovde u postu, u molitvi, u pomoći drugim ljudima, da jednostavno, znači, to bude svima, znači, na zdravlje i na spasenje, a nikako, znači, na osudu i na gordost, jer ne kažu za džabe i veliki, znači, duhovnici koji su putovali i da je mnogo bitno, znači, bolje je ne ići u svetu zemlju, nego ići, pa posle toga živeti u grijehu. To je u stvari suština, znači, tog naslova, da se malo ljudi trgnu, da se malo osveste. Zašto njih, znači, posle svete zemlje snalaze velika, znači, stradanja, a oni misle, na primjer, da je to zbog toga što su posjetili svetu zemlju. Nije to zbog toga što su ljudi posjetili svetu zemlju, znači, nego je to zbog toga što treba da se izmeni neki način života ili da se iskoreni, na primjer, neke stvari koje nisu jednostavno, znači, bogougodne, da bi sve to bilo, znači, na zdravlje i spasenje i drugih i nas samih. To naravno ne znači, znači, da svi koji su postali svetu zemlju će imati Božji priziv da se zamonaše. Nisam htjela, znači, da budem pogrešno shvaćena, nego jednostavno, znači, da se trude da se očiste i da se bore sa svojim, znači, strastima, sa svojim, znači, jednostavno sami sa sobom. Više sami sa sobom i da rade sami na sebi, nego što će, na primjer, znači, da idu okolo i da dele drugima, znači, da dele savete ili, što bi se reklo, da sole pamet. Znači. Jer kad se čovek okrene sebi, drugi ljudi, znači, oko njega osete, znači, da se taj čovek i moli i trudi i oni se sami, znači, menjaju i postaju i pozitivni i bolji i onda je to pravi efekat. Evo nas na pola emisije Reč pastira, radio Slovo Ljubve. Prvi put danas u gostima jedna monahinja, eto, za 4 godine postojanja ove emisije. Slava Bogu na današnjem danu, i to na dan kada su, kažem još jednom, ubijeni oci u manastiru Svetog Save Osvećenog. Pričamo o svetoj zemlji, pričamo o Jerusalimu sa našom mati Ekaterinom
iz manastira Oreškovica koji se nalazi kod sela Ždrela, to je sve blizu Petrovca na Mlavi, eparhija Braničevska, na čijem čelu je njegovo preosveštenstvo episkop Braničevski gospodin doktor Ignatije. Mati, knjiga Jerusalim, volimo, za nebeski se molimo, evo, samo iz ovoga što ste vi sada pričali stižu nam poruke slušalaca, vrlo lepe, vrlo afirmativne, pitaju gde, šta, kako, to ćemo sve kasnije malo da kažemo, gde nabaviti knjigu i nešto u vezi puta, a slučajno zaboravih da spomenem, oprostite, zaista slučajno, nastojatelj manastira je jeromonah Hadži Dušan Sinajt. On vodi pokloničke grupe, u stvari, na čelu je njih kao duhovni otac, na čelu tih grupa. Tako je, otac Dušan uz Božju pomoć i prvenstveno uz Božju pomoć i pomoć Presvete Bogorodice svih svetih, pa naravno znači uz blagoslov arhijereja nad eparhije Braničevske gospodina Ignjatija, vodi i trudi se zaista od 99. godine pa do današnjeg dana da organizuje i proprati kao duhovnik sva putovanja u Svetu zemlju. Manastir je organizovao putovanja za Božić, Vaskrs, Preobraženje i Uspenje i po neki put za Krstovdan. To tako traje godinama. Bože zdravlja, znači koliko god se bude moglo da se ide i do kad god se bude moglo da ide što se tiče znači situacije i ratnog stanja, ići će se. Biće znači hadžija i hadžiluka i poklonika i palomnika, kako god neko želi eto da se izrazi, dok je što se kaže sveta i veka, pa sve je to u slavu Božiju. Velika su iskušenja znači u organizovanju ovih putovanja zaista i neki deo znači novca koji ostane od svih tih znači putovanja uzidan je kompletan znači u ovu veliku svetinju. To je dodatna čar jednostavno da mi u principu znači na cijeloj planeti znači imamo jedan u principu takav manastir koji će mirisati znači na Svetu zemlju i na Jerusalim i što ćemo eto kada dođe to vrijeme da možda ne bude moglo da se ide, moći Bogu hvala eto da se okupljamo tu. Nadam se da ćemo bar neki deo znači priče do tada što se tiče izgradnje uspjeti da realizujemo. Uz Božju pomoć svakako. Šta je vas potaklo uopšte da napišete ovu knjigu Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo? Pa to su jednostavno nagomilane emocije u srcu i duši koje vape da se stave na papir. Nije moguće sve iskazati na papiru onoliko koliko čovjek doživio, to je vrlo teško, ali pokušali smo, potrudila sam se koliko je to moguće da ljudi osjete znači dio te pozitivne atmosfere i da to jednostavno bude znači na njima na zdravlje i na spasenje. Pored toga vrlo jak posticaj koji me u principu najviše da kažem znači i drži, koji će me verovatno držati znači da radim još uvijek takve knjige dok sam god ovdje na zemlji, jeste i posjeta Rusije, Ukrajine prošle godine kada smo putovali sa ocem Kostom iz Petrovaradina. Posjetili smo Rusiju, Ukrajinu i Belorusiju. Tom prilikom smo posjetili Svetu Uspensku lavru u Harkovu. Imali smo prilike da se upoznamo sa vladikom Arsenijem koji nas je zaista jako fino primio i kada smo sestra iskušenica Marija i ja pitale vladiku i upoznale se sa njim da li je putovao u Svetu zemlju i rekla da ima takav manastir koji vodi grupu u Svetu zemlju i da smo mi
raspoložene i da bismo vole da ga vodimo u Jerusalim, da putuje sa nama. Jednostavno, znači, vladika koji je 60. godina rekao je čovjek da nije spreman. Mi smo mlađe dosta, znači, po godinama i nas je to začudilo, nismo mogli to da shvatimo kako je on tako reagovao. I te možda male iskrice gordosti možda koji su i bile i kod nas jednostavno su, znači, nestale. Čovjek je jednostavno odgovorio da on nije spreman, iako je vladika, zbog inače, znači, načina kako je njegova baka otišla u Svetu zemlju. On je rekao da je njegova baka sa 10 svojih sugrađana iz okoline Harkova krenula peške, znači iz Harkova sve do Svete zemlje i tako se i vratila. I da je on postao vladika i da je sve što danas jeste i zahvaljujući njoj i njenim molitvama, jer je ona, znači, kao baka jako mnogo uticala na njega dok je on bio jako mali, dok nije uopšte ni znao, ni imao predstavu, znači, da će krenuti tim putem. Ona je njemu samo pričala o Svetoj zemlji, o svetinjama, toliko je to duboko, znači, doživela kao poklonik, da je to oblikovalo cijeli njegov život i da on zbog svega toga nije jednostavno, znači, još uvek spreman da posjeti Svetu zemlju. Mi smo odmah pitali da li to podrazumeva da bi on išao peške od Harkova do Svete zemlje i razmislili smo da li bismo se možda pridružili u toj varijanti. Jednostavno čovjek nije na to odgovorio, rekao je da još uvijek nije spreman, tako da na mene je to mnogo uticalo, ja sam o tome jako mnogo razmišljala i onda sam u stvari vidjela šta na tom primjeru, šta to znači što će možda jednog dana nečija unučad ili praunučad pogledati, vidjeti ovu knjigu, čuti, znači, od svojih članova porodice šta je Sveta zemlja i šta je uopšte naš posao i kako mi u stvari, znači, treba na taj način, što i sama gramata govori, da prenesemo, znači, tu Svetu zemlju na ljude koji nisu putovali. I to je jedna velika stvar i to je jedan primjer, znači, na kojem možemo da vidimo da sve ono što je otišlo u gordost, da je to, znači, od nečastivog i da uvijek možemo, znači, ako padnemo, da moramo brzo, znači, da ustanemo, da budemo svesni, da jednostavno, znači, je to veliki kamen sapletanja i da moramo mnogo, znači, da stražimo na sebi, jer nije to isto posjetiti Svetu zemlju kao hodočasnik i posjetiti je kao turista, ili posjetiti je kao turista, a prijaviti se, znači, putovati kao hodočasnik. To su velike razlike i zaista tu mora da bude, znači, naglašeno i naglašeno u stvari na koji način je moguće posjetiti Svetu zemlju preko ovog manastira. To podrazumeva jednostavno, znači, neko trežnjenje i da bude, što se kaže, i na duhovno spasenje svima koji su posjetili i na njihovim porodicama, unučićima, praunučićima i generacijama koji dolaze, kao na ovom primjeru što vidimo, što sam kazala, a ne na propast i na osudu. Govorili smo dosta o tome u nekim od naših emisija, upravo o pripremi za hodočašće. Evo, slušalci već šalju pitanja, Mati, kada je posljednji dan za prijavu za put, kada se kreće, da li ima mesta u grupi, koliko bi koštao taj put. Dakle, to je neka praktična pitanja. Što se tiče praktičnih pitanja za Svetu zemlju,
naravno, znači sa svim tim hodočasnici se uvek mogu upoznati i u manastiru, kao i putem našeg telefona ili znači maila. To je najpotpunije objašnjenje, kao i preko drugih vernika. Što se tiče ove grupe, sada za Vaskrs mesta su popunjena, nema više nema više slobodnih mesta kao ni vremena, jer grupa polazi 9. aprila ispred crkve Svetog Marka u 11 časova. Vernici mogu da isprate hodočasnike, kao i da se upoznaju sa nastojateljem manastira Oreškovice, jeromonahom Dušanom. I cena aranžmana godinama nije menjana, to je 15 dana, 2 nedelje, putuje se normalno znači avionom, hotelski smeštaj je obezbeđen sa doručkom i večerom, jer manastiri nisu u mogućnosti da prime hodočasnike iz cele planete. Tu je izuzev manastira Svete Katarine na Sinaju, gde su vernici smešteni u manastirskom hostelu. Tu je obezbeđen doručak i večera, autobuski prevoz po svim svetim mestima. Oni koji su putovali znaju da je sa nama, znači, odnosno ocem Dušanom malo, znači napornije, jer je akcenat stavljen na što većem broju poseta svetih mesta u jednom danu. Zato nije znači moguće možda ni pokupiti sve informacije koje otac Dušan iscrpno daje tokom puta. Naravno, zbog toga i postoje ovakve knjige i naravno bit će ih još. I posećuju se sva biblijska sveta mesta Starog i Novog Zaveta, bez obzira kome ona danas pripadaju, znači bez obzira znači kome pripadaju, da li znači su to znači u rukama pravoslavne crkve, Jerusalimske patrijaršije ili nekih drugih, znači aranžman košta 1300 eura i to je cena koja nije menjana godinama. Znači, u tu cenu nije uračunata gramata koja se dobija u Jerusalimskoj patrijaršiji, koja košta 5 eura. I naravno nije uračunat znači trošak, nezavisno znači od te cene, lični trošak, znači. Zamolit ću vas samo da evo sada kažete broj telefona, mi ćemo ga napisati na našem web sajtu kako mogu da vas kontaktiraju. Manastir Oreškovica nema fiksni telefon, zvaničan telefon je 063 86 98 617, to je telefon koji godinama nije menjan, koristimo ga svi mi koji živimo u manastiru. I na taj telefon možete uvek dobiti sve informacije ukoliko želite da putujete ili da posetite Izuzetno nam je drago, Matija Katarina nam dolazi iz manastira Oreškovice, koji se nalazi blizu sela Ždrelo, a sve je to kod Petrovca na Mlavi, eparhija Braničevska, na čijem čelu je episkop Braničevski gospodin dr. Ignatije. Puno vaših pitanja stiže, mi ćemo se vratiti na priču o knjizi i evo konačno da kažemo gde može da se kupi knjiga. Svim našim slušaocima dobro poznata knjižara Tradicionalna knjiga, sa kojom smo uspostavili saradnju kao radio, nalazi se u ulici Krušedovskoj bez broja na Vračarskom platou u neposrednoj blizini Svetosavskog hrama. Tradicionalna knjiga, tu stvarno možete pronaći niz interesantnih izdanja, ali o tome neki drugi put. Mati, ova knjiga koja je pred vama sadrži obilje podataka, kako o manastiru, tako stvarno o svetoj zemlji i ne stigo smo u cijeloj priči sasvim slučajno da odgovorimo na ono pitanje zašto je manastir, da li se manastir diže na istom mestu gde je prvobitno bio. To ljudi stalno nas pitaju kada dolaze u manastir, kao da se plaše, znači da ti stari temelji neće biti obnovljeni. Moram odmah da im razbijem taj strah. Čim stignemo na red i malo završimo ovu postojeću crkvu, konkretno znači da stavimo još 2 kupolice pod olovo
i prozore i još jedan sprat od ovog konaka. Bože zdravlja i Božje pomoći obnovit ćemo i stare temelje, odnosno staro crkvište. Na osnovu starih srednjovekovnih temelja može se zaključiti da je manastirska crkva bila dosta malih dimenzija. Međutim, zbog prepreka koje su metale obnovu u startu, na starim temeljima i velikih iskušenja koje je imao otac Dušan kada je tu tek došao, 90. godina, to se odužilo, potrajalo, pretvorilo se u probleme, iskušenja i izgradnja je započeta nedaleko od starih temelja. Međutim, kao što sam rekla, kad se ukaže prilika uz Božju pomoć, ja se nadam vrlo brzo, ugledat ćemo i lepu malu crkvicu na starim temeljima koja će u principu postati znači kapela, jer će biti dosta malih dimenzija, odnosno tih verodostojnih dimenzija. S obzirom znači da dosta dolazi ljudi kod nas, nemoguće bi ih bilo sve smestiti u stvari na te... Nemoguće bi bilo sve, nemoguće bilo u stvari da svi stanu znači u tu malu znači crkvicu. Ali Bože zdravlja, sigurno da to zaslužuje da se obnovi i da će biti obnovljeno i da ćemo to sa velikom jednom ljubavlju uraditi, propraćeno velikom molitvom i nadamo se vrlo brzo. Ako Bog da, za 2-3 godine. Ako Bog da. A blagodareći svima nama koji poželimo da kupimo knjigu koja nosi predivan naslov Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo, mi ćemo u stvari direktno pomoći gradnju i obnovu manastira Oreškovica. Tako je. Sve od izgradnje, sve od ove knjige ide u izgradnju, što bi se reklo da se maksimalno ubrza ta izgradnja ove godine i vidjet ćemo, ipak mora i da se kaže znači da je to planina, kada postoje uslovi da se radi, ne postoje nekada i vremenski uslovi, možda to djeluje da bi na godišnjem nivou moglo više da se uradi vizuelno kada bi se radilo svakog meseca, ali to jednostavno nije ni moguće, to je takva jednostavno znači teritorija, nekada je previše hladno, nekada je previše ima kiše, ali uz Božju pomoć bitno je da se ide naprijed. Da. Ne sme se prestati sa trudom, sa radom i kao što ste malo pre lepo rekli, neprestana molitva. Na tome i jeste akcenat što se tiče ove knjige Jerusalim volimo, za nebeski se molimo, baš na tom našem unutrašnjem sazrevanju i neprestano kroz primere, kroz prelepe fotografije. Moram da primetim, zaista prelepo je dizajnirana knjiga. Ističete koliko je važno da stalno budemo u toj vezi sa nebeskim Jerusalimom i sa nebom. Pa jeste, to je u principu i najvažnije, i da se potrudimo, jer fali nam taj deo kolektivno ovako kao narodu, baš nam hvali i to dobro i to mora da se kaže da je to istina, pa bolilo ne bolilo, to je tako. I treba nam više tu malo truda ovako kolektivnog, da kažem, udruženog. Ali to je dobro. Pa jeste, to je dobro. Dobro je da znamo šta nedostaje, ne valja kad ne znamo šta nedostaje. Pa jeste, kažu ljudi, Rusi se spašavaju molitvom, Srbi se spašavaju stradanjem. Pa mi, mislim, samo stradamo, više nas neće ni biti koliko samo stradamo. Znači, ne kažem ja da, mislim, svako nosi svoj krst, ali fali nama taj deo da se više molimo. Znači, to sad ispada, mi stalno stradamo zato što se ne molimo. I to isto malo nije normalno. A zato možemo malo više da se potrudimo ovde, ne da ne bismo stradali, nego jednostavno, znači, zato što smo hrišćani, zato što smo pravoslavci, zato što smo na to prizvani. To je suština jednostavno, između ostalog, i tog naslova da se, eto, treba istrajati. Neko je sada poslao poruku, pitao je da li se bavimo isihazmom, da li smo isihaste.
To je interesantno pitanje s obzirom da taj deo Homletske teritorije je inače vekovima poznat po Sinaitima. Naravno, znači da to podrazumeva znači da se vodi računa o unutrašnjoj molitvi koje dokle stigao vreme će pokazati i tu ima mnogo iskušenja, u principu to je i najteže, ali s obzirom da sam ja dosta i mlada, treba mi, mislim, kako da kažem, dati šansu, eto, i na tom polju, da istrajem i jednostavno eto, i da se spasem i da se spasu svi kroz mene za koje se molim. Znači, zato sam najviše žela da dođem u manastir, da bi se naučila u stvari da se molim i da, eto, na tom polju najviše radim. Amin, neka tako i bude, da vas Gospod poživi, da vam da snage, da se molite za sve nas. Još jednom da se zahvalimo našoj današnjoj gošći, Matije Katerini iz manastira Oreškovica, koji se nalazi blizu Petrovca na Mlavi, tu je selo Ždrelo, u pitanju je eparhija Braničevska. Dobro ste došli, poštovani slušalci, posebno 13. jula, dan po Petrovdanu, sabor Svetih apostola, biće osveštanje gostoprimnice nove, jedan lep sabor, a naravno dobro ste došli umeđu vremenu kad god ko može da stigne. A knjigu Jerusalim volimo, a za nebeski se molimo, još jednom, možete kupiti i tako priložiti pomoći obnovu manastira u knjižari Tradicionalna knjiga na Svetosavskom platovu, Krušedolska bez broja, ili preko manastira, naravno, još nekim... Tako je. Pored, znači, knjižare Tradicionalna knjiga, knjigu možete naravno, znači, naručiti i preko nas, odnosno preko našeg broja telefona 06386986617 ili doći u manastir ili se dogovoriti sa nama. Naravno, knjižara Tradicionalna knjiga od nedavno ima i ponudu na sajtu, tako da to možete također, znači, iskoristiti. To je www.tradicionalnaknjiga.rs i to je za sada to. Knjiga je tek izašla i Bože zdravlja. Još se puši ovako i štamparije. Jeste, još se puši štamparije. Mati, blagodarimo od srca i vama želimo puno mira. Hvala, također svima.